kaum pura opa ada kama miking kami kali tuangi Allah al-usawa mending lagu mupa kawat kawawanen jawi mapa Abumbung kami minta sentari kami mengadau untuk menyembelih Allah olah Dawu kolom nabi ma oce na dewe katuan wajah itu Ejit kejadua upaya kau Allah Allah olah padang ilmu kau menjadi anak yang soleh dan solehah dan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Untuk mengambil berkah, mari kita tutup dengan doa. Ila hadratin Nabi Karim Muhammad Mustafa khususan ala sayyidil hazat walimatul urus sayyidillah lahu Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddatina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li ummahatina wa li muallimina wa li muta'allimina ولجميع الأرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك
وأغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم sampaikanlah niat hajat kami dengan berkat Nabi pilihan ampunilah dosa kami ibu bapa serta guru kami sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabil kiram Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, mantap kegiatan seperti Enda. Jadi pahalana kepada sahibul hajat. Karena ia lekkan dasarna asa kita bisa begini. Diundangna penceramah kita dapat pahala, seluruh semendekohkan dapat pahala. Mi oge buyongan boleh ten pahalana. Nah, jadi kalau kita mengundang tangan di atas, api gawena dosana si mengundangi bang malih. Nah, jadi makana enda bisa oleh pagi Kak Sekdes Dai enda luar biasa. Nah, jadi kita ingatkan kembali tentang kewajiban kita. Demikian, mohon maaf kalau diri kena kata-kataku yang kurang berkenan, yang udah sopan, orang sesuai menurut tata kerama, orang tinggal sepantas nada itu sebutkan no begino. Mungkin kemali atau tantang menurut ya kampung Enda, segala kesalahanku ini, segala kekuranganku ini, mohon kirana aku diberikan kemaafan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hati
tidak pandang hanya ada lain.
badan kita buat cinta. Nanti leenda baada ya Ya Habibi Ya Tabibi Ya Rasulullah